Барлыктериңе good morning. Таңертеңгі күндеріңіз жақсы өтсін. Қазір бізде сағат 6, таңғы 6. Бірақ біз таңғы сағат 5-те уже үйден шығамыз деп ойлағанбыз. Үйден шығып, Дария бірне речка бар. Осы жерде Индияның границасымен. Сол жерге барып, күннің шығуын тамашалаймыз деп ойладық. Бірақ уже опоздали. Қазір сағат уже 6 болды. Күн уже осы жерде шығып қойды. Біз ойладық, көшеде ешкім болмайды, ең бірінші болатын біз боламыз деп. Қолға жай су, сосын нелер, жаңағы печеньелер алдық, нан, май, варенье жаптым. Соны ойна трактор өтіп кетсінші. Қайсы трактор кетіп баратыр ма? Үйден сағат таңғы 5-те шығамыз деп, сағат уже 6:30 болып кетті. Көшелерде ешкім жоқ, машиналар өте аз. Кейбір жастар таңертең шығып крикет ойнайды. Бүгін өйткені воскресенье. Кейбіреулері сағат таңғы 5-те тұрып, паркке барып, паркта walking жасайды. Ары-бері жүгіріп, спортпен шұғылданады. Бүгін воскресенье, сол үшін елдер енді поздно тұрады. Бұл жақта адамдар өте поздно жатып, кеш тұрып, елердің таңғы астарын өте кеш жейді. Сағат 1-де, 2-де жейді. Түнгі сағат 2-3-ке дейін ұйықтамай жүреді. Особенно выходной күндері. Негізі таңғы сағат 5-те шықсақ, ешкім болмайды еді, әдемі кеселерді әдемге алап мусор шығарады мына кісілер. Бұл жерде мусорды осындай кісілер шығарады, мешокпен әкеп. Андай государственный келіп шығарғанын көрген жоқ. Өздеріңізге видеодан көрініп тұрған бар. Көп адамдар есіктерінің алдыңғы жағына гүлдер отырғызады, әдемі пальмалар отырғызады. Бұл жерде жасыл природасы өте әдемі. Неше түрлі құстар бар, әр түрлі ағаштар бар. Жолдарын байқаңыздар қандай. Четырехсторонний жол. Мусор шығарып үйбүй. Шумный слишком. Көп водительдер без водительских прав айдайды. Сондықтан айдағанда өте қарап отыру керек. Кім қалай айдап жатыр. Резко бұрылады, резко тоқтайды. Бір-екі авариялар көп болады. Жолды бәк қараңыздар, қандай ешкім жоқ. Жолдың бойына гүлдерді әдемілеп отырғызады бұл жерде. Қыс болмаған қыздан неше түрлі гүлдер өседі. Қыста да, жазда да. Сіздерге міне жолдың несін көрсетейін деген четырехпятисторонний жол қалай болады. Бізде Қазақстанда мен өте аз көрдім ондай жолдар, сондықтан мына жақтан көрсетейін деген. Бойына байып сөйтті барымды, аяғы сынық. Барамыса. Бұл бойындағы гүлдер. Мен өз гүлдерге. Өз күші береді. Бүкіл ағаштарға бәріне өз тиіп тек қана остановка. Красивый город. Дорога очень широкая и красивая. И пустая, да? Сейчас подземка будет. И подземкалар изумление өте әдемі. Гена. Необычный город, бұл земли Қазақстана бар подзем. Тоғы подземка бар? Бұл районда. Model Town деген столықпағда әдемі өте. Она же поворот была. Как чауп болғанмы? Вот именно даже
направо тоже кост и толик япа. Необычно. Вот рекламалар обычно ушул келеді. Рекламалар. Да, епізет еді. Шамбулы рекламасы. Бір новый район салынып жатыр, соның рекламасы. Негізі барлық жер жабық, тағы және магазиндер бар. Бәрі жабық, бұл жерде магазиндер өте кеш ашылады, сағат 11-10-нан кейін ашылады. Особенно в воскресенье болса вообще кеш ашылады. Пакистанский парк. Негізі Пакистанның жолдары жақсы, тесік онша жоқ. Косметик жолдары өте жолдарға назар аудару жақсы жасаватты. Ашында мен мотоциклмен спокойно жүрсем болады. Мына армияның сүріп аятылар. Мені көріп тұрған таңертең қазір сағат где-то 7 болып қалды. Именно магазинның бәрі жабық. Оны өстіп жабып жүрді магазинден. Осындай железный нелер болып, астыға көтеріп, үстіге көтеріп, астыға сүріп жабады. Ондай необычно да біздің неге, біз сияқты елдерге. Дворник сыпырып жүр. Бәрі жабық болып магазиндер. На район полностью магазиндер, и олардың арғы жақтарында уже үйлер. Қазір біз Тиете деген районға кірдік. Бұл өте үлкен район. Оны сіздерге көрсетейін дегем. Қандай әдемі район, қандай үйлер бар. Мына жерге мені жазып қойыпты. Әлі бір пакистандық, мен Пакистанды сүйемін. Әдемі бар. Әдемі үйлер. Жолдары да үлкен, үйлері де үлкен. Пальмалар да әдемі көрем. Негізі бәрі финиковый пальмалар. Если жазда басқалат финиктер өспей, сентябрьге қарай піседі. Спа салон. Дүниеп көп жерде бар. Бұл жерде үлкен больница бар. Бұл жерде менің ата-енемнің операциясы болған, жүрегі. Жүректің ең үлкен больницасы бар. Частный, государственный емес, частный. Негізі бұл районның 12-13 есі бар филиалы. Филиалы дейма не жетпесті. Англише фести. По-моему, 5 па или 6. Қаланы әрбір жерде дейді. Сауытына жерден 5 потом тетіп қаланың шетіне барсаң 6-7 солай, короче, бөлінгенді по разделу. И өте үлкен район. Тюльпан жасап қойған, ие. Біз сағат почти 6:30-да шықты үйден. И жолда, короче, шығып баратқанда қарасақ күн салқын екен, жел соғып тұр екен. Сонымен обратно барып куртка алдық. Сонымен, короче, кеш шықтық бүгін үйден. Өте кеш шықтық. Қыздарға шапка кигіздім, потому что байкпен жүргенде прохладно, мотоциклда прохладно болады. Әдемі екен. Қалай жасаған, неден жасаған, ұстап көрейікші. Железодан жасалынған. Биік. Неше түрлі. Мен ойладым алыстан қол екен деп, қол емес екен.
ашык гүлдер кылып жасаган да. Мына ар жакта мына розалар го дейм, мына ар жакта розалар өсүп тур. Мына үйдү караңдар, дөп үй. Мына роза ар жакта. Кандай нече түрлүү адеми гүлдөр. Жок, роза эмес. Мен, мурун апамдын үйүндө осундай гүлдөрдөн биз не жасайтынбыз, сырга. Караңдар, мына гүлдөр го. Сырга жасайтынбыз осундай гүлдөрдөн. Жулуп детствомду вспомнить эттим. Апамдын эсигинин алдында көп осундай өсөтүн. Мына генератордун дауысы чыкты, билбейм эмне экен. Мына сол гүлдөр. Мынау да мына адеми гүлдөр, кичкентай. Нече түрлүү цвети менен. Анан мына жол. Азыр бизде күн уже ысыйт, обедке карай где-то 25-30 градустай болот. Күндүз, күн ыстык. Таңертең кечке пешком жүрсөң нормально, но эгер мотоцикл менен жүрсөң да салкын прям. Уже бизде скоро келесі айдан баштап өтө катты ыстык башталады. Прям андай баня сыяктуу ыстык, влажный ыстык башталат бизде скоро. Ол кезде уже далага өчө көп чыга албайбыз, өйткөнү катты ыстык болот. Кечке жакын көрүнбөйт эчтеке, сондуктан кичине кыйын болот эмне. Мына мен айткан больница частный. Өтө үлгөн больница, жана кымбат. Ошол жерде менин ата энеме жүрөгүнө операция жасаган. Ошол жака келгенбиз. Бирок жакшы, таза, өтө таза, жакшы, адеми больница. Кымбат да, эми өтө кымбат. Жолдон келе жатып токтоп, осы жазууду көрүп токтодук. Дел Пакистан дептир, жүрөк Пакистан деген популярный бир өлең бар. Популярный певец Жунейд Жамшед деген. Сол киши өлүп кетти, бирок сонун өлеңи ал. Каланын ичинде бара жатыр, бирок уже каланын почти четине жетип болдук. Азыр бир ауыл сыяктуу жерге өтөбүз. Сону көрсөтөйүн деп. Мына магазиндер али ачылгат. Сагат почти 8 болуп, мына тауык сатам, ет сатам магазин. Прям ошол жерде кесип сатады. Прям сол далада сояды, сол жерде и сатады. По-моему, бир огражденный үй, бирок жауп коюпту, уление, здание. Мына али жолдон келе жатырмыз. Уже почти каланын четине жеттик, мына чыгып баратырк. Уже азыр басталады, башка район. Ауыл сыяктуу бир жер басталат. Айттым, сол жакта ар жакта уже барып, сол биздин барайын деген жерибиз. Элдер уже акырын магазиндерин ачып, өздөрүнүн күндөлүктүү тирчиликтерине келип жатыр. Магазин жолдон көрүп калган, сыпырып ашып атыр уже магазиндер. Атикон. Анда ракшалар ай сайын, күн сайын акеп берет үйүңөсүн. Эгер заказ берсең, сону бир рет жыйнап, бир айда бир рет акчасын берсең болот. Мына жерде мына река. Мына сыйырларды караңыздар, мусордо жатыр баары. Бул жерде обычно осулай өздөрүнүн дээлеринде, повторунда домалап жата берет. И оны эч ким жуумайт, не кылмайт, солай сатат. Көбүсү. Мына киши өзүнүн ракчасын осы тарикадан суу алып, ошол менен жууп атыр. Мына сыйырларды караңыздар, баары мусордо жатыр. Азыр мусордон чыгып, мына сууга түсөт. Мына сууга түсөт. Рекага. Негизи реканын ичинде да мусорлор бар. Алдын школа. Частный школа.
9-10 класс окуйт бул жерде. Бул жерде башкача система бар бизден. Например, 1-класстан 7-8ге дейин башка школдо окуйсуң да, и сосын башкага өтөсүң, солай. Кээ бирөөлөрүндө бар эми бирге баары, но бирок 9-10 класска дейин ары каратай уже колледж. Алар ойноп жүр да. Алдыбыздагы бейдеку калай айдап. Походу да. Аптап. О. Да. Пункт назначениябызга жеттик міне. Жеппизби? Жөн. Жетти. Лавочкада отурмуз, мына почтенчиси бек ставит да. Аз силерге Риканы көрсөтөм, мына Рика. Азыр энди ошол жерде отуруп, нан алып, нан үстүн конушуп, кийимибизди сосон обратно кетебиз. Пункт назначениябызга келип, отуруп, кичкене дем алып, энди дальше бара жатырып, андай адеми жол, куштардын сайраганын тыңдаңыздар. Необычно да поет кетти. Өтө адеми жол. И кичкене мына Риканын төбөсүндө туман сыяктуу бирдеке бар. Эми видеода видно или не видно? И эч ким жок мында. Канчама адам отурбайт бир мотоциклда. Очень. Да, Фатима. Дай сниму.
Мына жапырактарды туруп көрүп кеп атырмын. Мына жерде өтүптүр экен эки келди. Өтө әдемі жол, необычный природа. Реканын ичинде билбейм балыктар бармы жокпу, бирок черепахалар бар. Мына снэкстар. Келе жатып тагерден өлтүрүп көрдүк макетти. Сосын күйөөмдөн сурап, бул айтты маган. Мына жерде Индиянын границасы бар. Мына аркы жакта мына не бар, бир вороталар бар. Сол ар жакта Индиянын границасы бар. 1965 жылы Индия менен Пакистан арасында согуш болупту. Сол кезде ана жактан элер врагтар келген кезде дайым болуш пакистанский армия осындай мына урдудан морча дейт, осындай жер жасаган экен. Та сиздерге көрсөтөм, ичинде не бар экен. Мына жерде вход. Идем. Бул вход, мына кичкентай эки бөлмө бар. Келип ифра кирип киресиңби? Да. Мына кичкентай эки бөлмө бар. Мына карасыздар. Мына жерде мына көрүнөдү. Бирөө келе жатса, ошол жерде болуп, нелерден солдаттар врагтардан защит эткен өздөрүнүн элин. Мына жерде бүйтүп туруп, мына жерден автомат коюп, мына жерде даже нелери бар, мындай бир жазуулар бар, өздөрүнүн жазган. Вот, мына кичкентай жер. Мынандай эки жерден караган го, мына жерден алды, арты. Осындай Индиянын границасы жакын болгондон осындай бир нече салган. Жолдон көрдүк, бир нечеси бар. Әлі күнгө дейин сохранить этилген, бузбаган буну. Анчама жыл өттү, 1965 жылдан бери, и получается почти 56 жыл өттү, и калай до сих пор сохранить, целости сохранности, как будто ремонт жасагандай ичинен этот. Да, как будто ремонт делали, да, внутри. Его, наверное, я думаю, он сломался, и потом они его, наверное, опять же привели в порядок, чтобы как бы в памяти все это было. Ой, смотри, здесь Аса дом строит. Вот только начал. Только один здесь начал строить. Значит, скоро здесь их дом будет. Это для одной машины, да, дорога, и там смотри, там просили предлагали. Мына биз баганагы рейкадан кичкене ары кеттик, и ол жерде мына бар границанын касында бир ауыл бар. Мындан караңдар, мына адемі бир кичирээк бир мешит салыпты, өтө адемі экен. Сону сиздерге көрсөтөйүн деп топтоп түсүрүп алайын дедик. Мына жерде де мына река, и элдер сыйырларын өсүп байлап коет. Өтө адемі мешит. Мына ауылдын жолдарын көрсөтөйүн сиздерге. Билиндирет үй ғой дейлер. Белес сыйырлары. Өте баскача да элер, ауылдар биздин ауылдан өтө жеткиси. Мына ауылды көрсөтүп атырмын сиздерге. Балыяр.
Мына жолдары осындай. Мына үйлері осындай. Ого. Балалар ойнап атат. Böyle boklarga suv begizine ko'rsatsvoy. Bog' aparatur. Kızım boğun aparatır. Wow. Nou, bok te zien wat er vol men. Мына жолдун боюндан баары он өсүп тур. Мына оң жакта да, сол жакта да мына оны бидай өсүп тур. Бидайды ун жасайлы. Сол бидайлар өсүп тур. Сонун жай түшүрүп алайын дегем сиздерге көрсөтүүгө. Баганагы ауылдан чыктык, эndi азыр алдыда тагы да бир ауыл бар, кичкентай деревня. Содан касында граница, сонун басына баратырбыз азыр. Жол мына осындай. Дорога красиво выглядит, да? Думаю, всей толпой куда идут. Бала, что ли? Так, мына жолда келе жатып, мына мынандай көп көрдүк, мынау сыйырдын боктары. Буларды, короче, олар алып, осылай бүкүл жерге жайып кептиреді. Кепкенен кийин от кылып колдонады, используют для огня. Соган жандырып тамак пиширеди, үйлөрүн жылытады кышта. Солай, короче, используют. Мына аны алдыңкы жакта эл боктарды не жайып атыр, жыйнап атырма, жайып атырма. Мына ауыл последний деревня. Мына неден кийин агаштан, мына зелень агаштан ар жагында уже Индиянын границасы. Мына последняя деревня. Мына канализационный да. Мына канализация өстүп агып турат. Үйлөрдөн өстүп, үйлөрдөн канализация агып турат. A bit small. Вот. Вот. आप कहाँ रहते हो? हाँ? आपका नाम क्या है? क्या नाम आपका? उमन, कहाँ आप रहते हैं? हाँ, कितना ईयर्स आपका एज कितना है? उसे नहीं पता कितने साल की, 5 साल की होगी. आपकी बकरी है? Смотри, как сильно он бьет их. Ужас, это ужас. Видишь? Да. Из-за этого, что он так сильно их бьет, они туда-сюда убегают. Да. Ja? Такие маленькие они. Babies. Die ist nicht beste. Имя как она сказала? Умайма. У мама? Ага. Это он туда пошел и оттуда кто-то съел их. Как трудно им их за ними это следить.